blogถึงทางไรจังฮะ blog เราใครจะแบบสกอร์เราชั้นอยู่เป็นไง Hello, vibes song by Dong Kaka and Roto Kam Kurang Tong Nahine. Gang tin home lam sukan live pro lifestyle channel. Gang tin nor ne bagi ta kisa kata lifestyle eba biography to faya. And ke bokroksa tifra ajar season 2 ni runner up ne sene jagi tong wasne ta ko Dinesh Jamatia ni lifestyle eba biography ro. Gachengo bini ne bisung te sai malanya bini kami ro bora ta bini qualification bisuk ta bini family member sab tong tai ko jena tong ta bini girlfriend tra tong kre shengo bini bisung te total sai malanya. Nor ta bu nor live pro lifestyle channel subscribe klaya please naro subscribe klai kreni tangde ketal video fage nangro notification chobe mane nya bage ge kok ro bisis sai kare video no nalan bakha thanglai channel fali fajing ge bair sung silai ma fajing thanglai nya bini real name rok tam rok hai diba gedara ni real name tamo ani real name ke Dinesh Jamatia hen hosar gedara ni nickname eba no rok lobering sak ma rok ge tam han ring sa ani nickname bu Dinesh ning ring ba ye ai pa ama sawing ma ke sakla am hai ro ring gata babung ke adamini am hai ro ring gata fajing ge sung silai na bini date of birth bini asamene shalok ke bisrok gedara ni date of birth eba asamene shalok ke bisrok ani date of birth eba assignment saling ke 15/12/2003 gedara tabung ni present age rok ke bisrok solai tong present age singke 21 fajing ge baib sung silai na fajing thanglai bini height ke weight rok ke bisrok hai diba gedara ni height ke weight rok ke bisrok I think 5.2 or 3 something wrong ke weight ke 59 gedara ni religion eba dharma rok ke tamrok ani religion ke Hindu no ke fajing baib sung silai na fajing thanglai bini village sai ke bini kami ni mung rok ke tamrok hai diba gedara ni village sai ke ni kami ni mung rok ke tamrok ani village ke Bichandra mono South Tripura ta ke sini para to mono para Jamatia para nei hinja ta ke fajing sung silai na fajing thanglai bini family member sab tong tai ko jena tong abrang na silai na fajing thanglai nai gedara ni family member sab tong tai ko jena ro ani family member ke total 4 jana ka ho ama baba ang teyan teteta gedara ni education ebarang srungma rok ke bisugro ani qualification ke to ang graduation complete khaija BBA in finance or ICFA University Tripura ta ke fajing baib sung silai na bini hobbies sai ke bini muchung marok ke tamrok gedara ni hobbies sai ke ni muchung marok ke tamrok ani hobbies ke singing dancing playing football ke traveling kind of yang acting kind of belai chaja fajing ge sung silai na bini favorite singer Bollywood and Tripurani ke sabo bini favorite singer sung abrang no silai ma fajing thanglai nai gedara ni Tripurani engai dai Bollywood ni engai sabo ni favorite singer ani favorite singer Tripurani kha ang jo tano si chaja je jo to sani favorite ke Bollywood ni ke ang Vishal Mishra te Arijit Singh no chaja gata gedara ni favorite food hai ke nan thokja kumma rok ke tamrok no bisiba thokja ko ang thokjang ma rong ke to miya ro thokja ge miya gudok te mos jeng thokja ge ke te mangso chicken ro thokja gata fajing ge baib sung silai ma fajing thanglai nai bini girlfriend hai ke bini brini kongna silai ma fajing thanglai nai hai diba gedara ni girlfriend hai ke ni bretara tong kre ninga mi kisa kira de bebe ke sari sidita ok se jorale ang single na ke bokri kha gedara khana bini khutui no botak su jate single ko kono girlfriend okre ge kha khai naro bidini bisinte seman kana sine takhok Dinesh ni lifestyle eba biography rok gedara tomung no bona hamjagi tong ke tai bona support khai tai bini khorang rok no rok sajagi tong ga bidino kaisa like tori mana bla hai diba gedara tai ni dolo pai bo bidino kaisa share bo khlai mano hai diba gedara pula ni simi o bidino pai thak jaro nai tong ni bagi nong no pai filai hambai tai si baya faro gedara tomung no next no samni lifestyle na yamu jung no ana tolo comment khai ni gota pokti gedara o video jodi ke talangi tong no subscribe khlai tong gedara please subscribe khlai di ketal video upload khai ke nong notification chobi mane nya bagi ge mala lefis nai do next video rok to boy thank you for watching